Uba bantai dor lengdo ubadang pengkre ilde ban syachit biang ku MLA ka Mokon Rau constituency nakaseng People's Democratic Front PDF ula ong bakum ubriu banget bagi kam ki kham krenjam bani ki ktien ban nak ki kam ki bulla trei menta sansnem ku MLA hi dan jing artien bagi pajba kindang pencop biang eu hagani election MLA arjar fly kaban long ha arfinyo turek mentau benai habakren nak mat ki pawajar ngut ki nong snong constituency hagajing yelang yelap election nak snong thanroj ka arpsau turek urumpang arjar fly uba banti dor long bahagi rensan yelap election je ki wei pat ki seng sanyima kilami ki jing keno balai paujaj persyai eu henry ki pajba ki belasaki ki kam ki bulale nak benta constituency ken sa jubab ya kita ki jing keno ki wei pat ki bela ai jingkran ki kenthop uba tempang posna ke Dr. Amanda Pakenteng kepada ke Kurem uba bantai dor uba James Ban Basoimai Vice President ke People's Democratic Front nalor ki wipan la pensyong syet ki jingyelang dak jing ruai ki jing syat tenrai na kathan ki pawar bat ki wipan na sobha ban yotu hanne ku mujaman dong mo kunosin arti bro bawa wat RTI di wipat ki parti ya ke skim dong bapai na po mo kunro sitting garu kamlek ceplau bapai aji jam tingo jam Sepia kamlek ceplau dong bapai kata di pensai ke beningkong nang ta susu ngan pensai hak tu gaji keran ki wipat ki parti bawa ngade trasnong trajaga ho kimla balai kata udah trasnong trajaga lakha lapnya pensal snong noron mereka yang snong si patrong bahwa hajar khapra la transfer jagabut nang ne sepok mau seram saya pada namar bapa ben penjok jauh tu wipat kertong nanti nang ta susu hawa hajar khapra ngilai kersalang ringkat batnya bayan hangne jaiba Thailand bla nang tanya buat konflik ukram kersannya bala brola bagai tretan nang ta susu hawajar khapra iba oleh idon lang hangne ukram kersan iba oleh ukursan nabar konferensi jagba hi ngasam kibadon sirim taka om thap hag NPB kata dengan sisya kabangakran bat kumjuru ngapa ban pensai kendiat hag jina mi katto kene teli jingkum tho siap hangne wong kumno ba utabe trai jaga ulaya rap ya bingin kiduk kesuk layo yang enam kumuk nang samaria babha ngre andalami arjar hulai pat nang samaria babha dagabut pentabut sepla yo pai ba mangkuro dan babut yo anong yo jumentoi yale simet kata dari jing pensai ke juna hadi jing dai bakto trai utrai jaga ukram dua jing kersan ke bepura arjar khalai lawan raya bapai banyak kon juga action sini anda lalap ha bapai kan ni juga mangkuro konsumsi mentar bengkok imat kemal lamala uang bapak kamlei anda lalap ha mentar onna ubapa kemlap ha tu kata kadai kajung sisa naru lawan raya kubur hane nakatan khat prasnang ngidon kejing kerman bagin mara sekman hakijing yakun wat yo tok trai thai tai ke khat prasnang ngili shadien kata pai ba kajing sisa ke badai ba ta ku por ngakwa ban kran suai kata namar bawa thapok noran haduk kumgelang haduk mentah bajiar subhawan sis kemat bajiar penting kena ba umpat nom yo yo nom tam jagi wei pat ki parti kena bajiar parti bajiar hatu mafi unang tunroj mafi unang jongsa mafi ki wei pat hinsania habatang kesnang empat sania yo kumta breu Yenai kan sedia berpura jai bapai hanta susu lepatai susu ong mak prestun ubadu kansing ukam skat ukam bit ukam biang yo bapai menutup kansing dalam beli besi tanggoi siap pai ba tanggoi blanong haman lagi jong disap kagan main hijing hamstat ubah kansing ukam tam yo bapai tanggoi kita kawan gelong
Yo pai ba. Kaya kata ke jenang bentuk pensyukur. Tolong lawan tok hakane ke juga madan. Lawan tok kane wanot riwan kita yuria. Mulai dah le tiat pai ba. Om yo ruem. Kedai dah ke tok. Nanta susu lagi batai lu di tok kita syukur. Dong kandidat kan gupi mendapat wanong ani ngadai bakumta sagawai ke benta kata kampua ben pensai sebi upai ba om dai bakawan kiti om dai dengan nyoban lada udon genong rim ke beskam mangadong kongkong utrai baka ngan kesanju ini kikuan nak kangen bapai at katik punya kawai snika apun yang tarik in kasih syua sibun dikuan at tarik punya kawai snika lang bagin ya syadang dara kap sini kikuan pe kikuan sil kikuan jin kikuan tuhan hekmat mat niladan ninti syuya kay yang sedih, pasti nakalian jangan bapai, nilang tikmi kita di jongpi, kan padang listri, nang nagkala bapai, padang kakmi bandri bansumar yapi, nang kutok yapi, hisang hisitap, kadang kakmi badukpa, wadam syakti. Sibet, ilakan wan gitu dibaling a bapisa babuan pisa lemar kilaling a pisa kilayo ikat kini kikun jongi. Wanok, hey joy pisa datang sipor injano. Ngawan papai ngindat pisa ngindak dak kecingin. Nang kendian asu persai tang iway. Bagi ayam bapai ngaway, bapai ngaway. Baru bapai, uan bantai dop, ya kamu kenal konstituensi kejangi. Kerang PDF kejangi, kedai kerang kasih, kenal. Apa yang tarik? Generation ya kamu kerang pi, kenal. Kerang PDF kedai kerang kasih, balik balasau. Misalnya kasih kejangi, hau mamati. Shan daw mambati. At ito di ba kretben krethoyo kapay. Nintabi daw mambati. Nakajingwat kajing pagkat kajongki. Parlok bagi dong kumilok pa jong galing na constituency bagi. Ngakan mau di por di bangstang banyak di election. Haus nam arajar kanyo katra. Kibun kibakali na. Kiyong bapai kay ka ideology jongpi. Bat kay ka principal jongpi. Nakabenta ka election lada pisajit siya kayeng dormat hawan. Ngawang ya uta urang bas yung bakali nga por pangalit election. Yalam di election. Ngawang tanggoy ladaw bapay ujok bat pipat ba ipenjok na ay kamili. Kabalingkong kadai ka linti ka singkir nakabenta kali ka constituency kajongi kabala sa cara menta la laipus nang genti bakabaar kadai nakabenta karoy kasan kata kadai ka kwat kapya ngin penbha bat ngin wanra ban upgrade ke PHC siya CHC bat isopsenta siya PHC kabala ngong kaumbang komdi bat kabasaw ngong kami lekay nakabenta kikun sa mga kijong ni. Nakaray katangam dan kamsyo,
bangandang puturay daladi ngamdan kamsyo bangandang sarong ya kay kawale Henry kumbajuang na koy kapor habang ngalay bajalang election ngong kay kakam kakren hamjam banya kakil dayang dapat ba karay nakabenta kiway pat kibakenno kibakento yupai syakat belai tang upai baik ngalalingo ale Henry mata bisa tinam sati menta kan ni piadan lang kamdai kejingjok kejongi kamdai kejingjok ke upai kejingjok kejongi nakabenta kejing syakri ya hidup pisau pirang ni bukti nakaliang kejonga kada sukumen si katai namar bangayang halor kanong rim kadang pentat kong bangayang hari ke parti kabadonnya kanong rim kabadonnya kata ki benefits to scam but the ideology to scam banyak dah anak benda ribat kejai kendriu ngong yok sepat ba isya ban pintabe no isya ban yalam bakra Henry kanne bangai pi ka kadonut ke jonga kajing trisitom kajing pinmi piyong kajing yat sagiriat kiram ngamanta kasingan yang pi ngalajak thai tangba kajing jak thai kadonut jonga menta kasingan no tarik ar husau tarik ar husan ar punrio ar punyo akwa manong pi ba ar punyo tarik bangin nom bakla hau sembal jong umam lebih hau sembal jong umam lebih pin berjob yang ibu bapai tong ira kiti bukai sibun bapai usula rahmat jongpi baro sansdem lada pin penjob yang ibu bapai nginya trai lang ringkat nginya lang ringkat haka pang haka sitom haka kam semua bat hakikam kibagi menle nang menta kaya melang salang kata kare kajing kwa bat kajing sang ketonga ublay sibon ibilang baro ublay ndon ringkat binang yo ya kabet kabapat karopia bat binang kendo biang nakaway kupor hanray tang kaway yang skam bat yaine wat nung kelan hakijing pensoy hakijing pentame ubapai udon ringkat lambat pi ngini duai yo mulai try kenra bonis nei yagi bat nginyo igajing job budon murong haka artari kumrai sibon kumrai si hajar ngo hamo mati kumrai Kaki sabadon Maafkan syaitan dunia Kumbang waktu Barobano yang menjadi Jom hakasam Ohaga dujung umum hati Jom hakasam Ohaga
BJP promises to empower the people of Meghalaya by implementing the 7 Pay Commission for all government employees and formulating an anti-corruption task force. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Meghalaya, ka jingsngan ha ka imlang salang, ningkong, baro ki jinggashan by BAM, lingba ka social welfare, ansa kantiyo siya ka siya jating ka sibenay, kata ka long kat ara jating ka sisnem. Hakane ka apnyo trek urumpang, shan ya ka sharp jong pi haki artli kisentil, bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments